Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu pralalen kodini. Inshallah, ka počmina je kitabi anokovajtane kedime zabranime buča. Harami buča ket kerela pelafi tarodini. O Muaz ibn Jebel radijallahu ta'ala an, kaso peikamberi sallallahu ta'ala alihi wa sallam wa kerja, kajtano jek maškaro ashabi ako anajšu karpenđari o halali taj harami kao kerja gyar. O Muaz ibn Jebel kao keri. Sao manuša džana sineko peikamberi alihi salam te pučenle taro halali, taro dozvolime buča kodini. A mesine džava ko peikamberi alihi salam te pučavle taro harami, taro zabranime buča, taridar te napera kodola zabrani. Subhanallah. Taro akava dikaja kobori bitno o manušte džanel hem te penđarel o halali dozvolimo kodini, pa na bud popitno hem považno lese te džanel hem te penđarel sojodova harami ili te vakera zabranime buča kodini. O peikamberi sallallahu ta'ala alihi wa sallam kawa kerela menge kojeg hadisi ma nehejtukum an fentehu, a od ovaso zabraningjum tu menge odma muken, odma čaven, odma tarodova durioven, a od ovaso naredingjum tu menge te keren kobor kaderisijen. Subhanallah, tarakova hadisi so dikaya deka je tano o dini loko, deka je o islami namangela insanese te kerel haripa. Dok nažalost avdive o svati ba je manušengor tano nešto javer. So, bud roma džanate šuna lafja taro manuša kao islami tano haro. Kao islami zoriti kere, kao muslimani našti svako te ovel. Nažalost, klajtane lafja, kvajtane grešna, hemna neča čutne, kvajtano samo nažalost izgovor, ta romanuša kola namangena te prihvatinen, Allahe soro dini te praktikujnen. O Allah janu Kur'ani kawa keriki sura Beqara, la yukellifu Allahu nefsen illa usaha. Amenna opteretinaja insane prekalo doa sov kaderi na ne. Rakva dikaja deka odini tano loko. Ama nažalost o manušajtano dolako lao islami kerena korkori pese pharo te ovel. Družindoja kale kitabea ka družinamen bud temenca. Zabranime buča ki akida, ko imani, ko verovanje. Zabranime buča ket kerela pelafi tari čistoća, tahara. Zabranime buča ko namazi. Zabranime buča ki džamija. Hem but javera bitna, važna teme. Pa inšallahu ta'ala ka počmina poglavljeja koja vikinelape zabranime buča ki akida. Zabranime buča ki akida. Prvo buti koja je tani zabranimi ki akida, zabranimo i tano širk. O širk ulavdjola ko trin dilimja, trin kotora. Prvo je tano tikno širk, dujto tano baro širk, hem trito je tano garavdo širk. Ko tikno širk perela o manušte hal sovli, sar, upralo stvorenja. Sar su sjame namin tabijat te pena, meren me čave, meren mu kako, meren mu daje. Kvaj tano tikno širk. Baro širk tano o manušte kereli ibadeti neka se uzalo Allahi. Znači uzalo Allahi ov kerela neka se ibadeti. Trito dilimi tano širk koja tano garavdo. Kada o manuš ispolini jek, a odujto anu peste garavi. Glumini, pretvorini pe. Kerela pe. Vajtano garavdo širk. O Allahi kawa keri
Inna Allahe la yaghfiru an yushrake bih wa yaghfire ma dune dhalike limen yasha. Ao Allah inanete oprostini te kerelpele se shirk, a ka oprostini javera haramija tarodoa ka se olmangela. Taro akva kuransko ajeti dikaja de kao Allahi azza wa jel o shirk na oprostini. Allahi taraki. Javer buti koja itani zabranimi, a keraja lafi taro zabranime bučaki akida koji imani, zabranimo itano manušte džal ko sihirbazi. Sihirbazi manuško akerela sihr. Ili te vakera romane manuško abavinela pet ili kerela mađije. O Resuli sallallahu alaihi wasallam kavakeri ko kađal ko sihirbazi, ko kađal ko vraćari i gatari, hem veruini ko dova sov kerela lafi, e savko ne girini, od ova so i tan objavimo e Muhammede sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Son jel trompe, e savko kerga kufr, neverstvo i klilo tarodini. A nažalost avdi sjamin manušakola but prastana, pirena, hem džana, palola sihirbazija, hem saso lava kerena, on veruinena. Quaita noi baro problemi, dole se itani zabranimi buti harami kodini. Ovna štite pomožinel tuke. Hem ovna štiva kerel tuke so itano gaib. Ovna šti džanel so itano palozido. So garavi pe palozido, a kamoli te džanel so garavi pe uprale vta havaja. Javer buti koja itani zabranimo itano te činel pe kurbani, neka se uzalo Allahi azza wa jel. A kad te perela čak hemodova so amencine keraja i dan danas da kereno manuša, kada vas dela pe ker, hem čivela pe o temeli, e anglal te vas del pe o zidija, a velo manuš kurbane ako temeli, činela kurbani hem ukela rat ko temeli. Čak Kunesave manušaj si tabijati, hemošero zajedno e temelea te učaren ili te parunen. Hem sa od ova kerelape, kaj ovi sili ubeđenje, kaj od ovaka dele rahmeti, bereketi, sloga, razija, pa itano znači ek baro problemi, ondole se itani zabranimi butiko islami. Javer butiko ajtani zabranimo itanu te kerel pe lafi taro Allahi bi gajri ilm. Te kerel pe lafi taro Allahi bizo o insani to velle jandipa taro dini. Javer butiko ajtani zabranimi ko dini, zabranimo itanu manuš telel, hajmalija hem pese kimen te umlavel. Demek odova, te araketaro šeri ili sođaname, javera buča. Isto agare, zabranimo itano sihr. Sihr ili romanete vakera mađije. O sihr tano hakko. A oko vas o kerelale oftano kafiri. Oftano kafiri. Javer butiko ajtani zabranimo itano te dikelpe sudbina prekalo zvezde, horoskopija, ili amende itano te penavko andune vakti asinek tabijati, te dikelpe sudbina prekalo filđani. Na primjer, ala komšika bešela i pila peske kafa, pali kafa je komšika kairino filđani. Naopako im kađi keri. Palo su ka jek vakti kana kel kairino filđani pale, hem taro doa filđani dik hindoani veste kači tini emanuše siri sudbina. Ili, na primjer, sineta bijatija da so manuš kalelo gravo fusuj, hem prekalo leste kišem navodno kači tinel emanuše siri sudbina. Kajtano isto taro zabranime buča ko dini, kola šajte anene manuše, ako kerevalen su ubeđenje, jekini sile kodova, šajti klotaru islami. Znači, bute opasno buti. Javer buti koja itani zabranimi,
zabranimo itano telel petaro narodo bahiba. Bahiba sarilači, sarleko, koananele nisavi osnova ko šerijati. Sar, na primjer, anglalsine uphure bahinena emaksımenge, sarilači kişem teleçinenlen, keda butroveno amaksımya, avne ale koek puro hemov kalelle hem ka topinilese kuršumi. Ka topini o olovo dva sastri nešto, hem odolea kişemov leçinelali. Čak negde situmen konesa je manuša, kad krela pelafi tarodova bahiba, situmen manuša kola bavinena podolea kišem navodno činena je prekuša emaksımenge. A ne emaksıme leste mov dolila emaksıme so vasem stegini, ema ako je tano modro, znači i sile prekuša emo dolese i tano but nervozno. I onda leste anea ne save kanja, emo dva nabilo savi, nego mora je kanito vel kali, eme kanja činela la kočekati kalila tarat, eme maksime makela dovarat, hem kao navodno dolea, kalečini etikne. Ja ver buti koja je tani zabranimi ko islami, zabranimo i tano manuš telel, hem direktno taro Allahi te razmišljinel. Pese ani godite zamišljini, saro Allah izgledini. E gode manuše siri tani ograničimi, hem ne save buča oj naštite svatini, s obzirom da je tani ograničimi. Hem manuš so god te zamišljinem pese slikano šerote kerel na neodova. To su Allahi kavakeri, lejse ke mitlihi šejun, a ništa na ne sar ov. So god te zamišljene na neodova. Dese taro zabranime buča, kad krela pelafi tari akida ko imani, ko verovanje, zabranimo i tano hemodova, te zamišljine savoj tano Allahi azzavadžel. Ja ver zabrana i tanio manuš, te veruini potpuno so vakerena o jevreja hemo hrišćanja. A isto je da zabranimo i tano, te odbacinel pe, te negirini pe, so Allah taro pire kitabija amenge vakerena, ili so amen obavestinena taro pire kitabija, zabranimo i tano, potpuno kret e jevrejenge ta i hrišćanenge te veruine, a isto je da zabranimo i tano te negirine, te odbacine, hem kohovaj bolen te palde. Pa vakera gyar. Saso podudarinela pe Kur'aneja prihvatina. Saso džala u suprotnoj Kur'aneja, amen, odvane girinaja, hem odbacinaja. Ja ver buti koja je tani zabranimi, a već pominjamla, zabranimo i tano manušte hal sovli upravo stvorenja, upravo manuša insanja. O Resuli sallallahu alaihi wa sallam kavakeri, čači paseo Allahi zabranila tu menge, te han sovli upravo tu mare da. Ako mangela te hal sovli, neka hal sovli upravo Allahi ili neka čutini. A kiaver predaje o Resuli alaihi salam kavakeri, koka hal sovli ne sovaja, samo na upravo Allahi, esavko kerja širk. Esavko kerja širk. Znači koka sovlar kerelpe, ne sovaja ja ver, anaja Allaheja, esavko kerja širk. Subhanallah, akate vakeri ek dilimi tari ulema, mangelte vakeri samo deređa obhari pa taro akava džunai harami, henela abuti poloko harami o insani te kerel so, te pil alkoholi, te kerel zina, wallahi taraki. Pena kaj si dozvolimo, ama buti poloko harami, nego li u insani te sovlar kerel pe te hal sovli upravo insanja, upravo manuša. So se pengam te hal pe sovli upravo manuša, kuvela ako tikno širk. A o širk tano so jedino harami kova Allahi na uprostini. O Allahi azzawajal te zori alkeri amen ko dini, hem te duri alkeri amen tarakva tabijati koja je tano prisutno, koja je tano avdije prisutno maškara amaro narodo. Ja ver zabranimi butitani te vakerel pe te keravsine a gehare ma gehar biovel odova hem odova.
Znači zabranimo i tanu manush tevaker agyar. Te kerav sine odoa bio vel agyahare magyahar. Zabranimo. O insani planirini, amo Allahi tanu odoa ko odredini. Emo manush falen tovel zadovoljno odolea em tevakeri alhamdulillah ala kulli hal. Hamdi Allahe se kose kvajek hali, kose kvajek stanje. Javer zabranimi butitani tevakeri o insani so mangela o Allahi hemo filani. So mangela o Allahi hemo doa insani. Znači kad te kvajtanu lafi kvajtanu zabranimo jer odolea o insani o manush vazdelape ki deređa e Allahea neuzubila. Znači taro zabranime i bučajtano tevakerelpe, a nažalost odvajtano isto tabijati kvajtano, a mende prisutno hem budroma džana tevakera, te novelo Allahi hemo filani, ništa si ne bi oveltarija mari buti. Ki predaja bešela, kaja vilojek manuško pejkambere alihi selamem, kerindoje lafi ola duj, o manuš vakere pejkambere se, su mangela o Allahi hem tu. Irino pejkamberi sarholame lesen vakeri, zarem vazdeama hem kereama yeke Allahea, vaker samo so mangela o Allahi. Vaker samo so mangela o Allahi. Nažalost, amen da je tamo prisutno tabijati te vakerelpe, te novelo Allahi hemu filani. Znači, je kopasno buti jer odolea uporedinela pe insane manuševa zdela pe kideređa, zajedno je Allahea neuzubila. Molina Allah azza wa jal te durar kerala men tarakala buča, molina Allah azza wa jal te zorar kera men kodini,